Omorogu gwakwata mukama taremwa Coffee Factory omukasheshekera izoba kandi omuturo omwe omucweka eki ekyarutookye yimuka naza kukora emirimo ye nikwo kureeba omuriro aha mutwe gw'amabaati. Nizanizaho umurutoki kuhinga ati ndeba omwe kandi gucumbuka aha mutwe gw'enju akika akaceka kucumbuka kuza kureba ndeba omuriro gwabuguma mwingi ati mbwe n'abantu bahinga abandi bija tutandika kweta ngo enju yasi gezaho turonde bafu n'abatakabona babaruho tugira urupira yayineho nasubota yayineho tanki ibiriza mizi tutandika kuraza ahe mukama wa factory ejo Patrick Taremwa yatsangisereza turiyo turaza umurogo tugezaho munonga abantu bagezaho munonga umurogo tuguraza hata aho kurebera ngo baraza bakajya kureka ubwangu yongera kora ngo bwakendera bagurariza kimwe computer rwaganka aha site y'ubwangu kugenda n'ubusiya buri kimwe cyumba amashanyarazi gitunugaraga muti yija gatandikira mukama wa factory egi yabireka ngo umurogo gubasa kuba gwaruga aha waya z'amashanyarazi aha kisika cya factory kandi abamashanyarazi ab'ekitongore cya Kerembe Investments kubakebera bayureka ngo umurogo gwaba gutineka kwate n'amashanyarazi meta yitu okutwagitire hwerije connections ziriuke input and output so nindeba ngo anyway aba factory nibabasa kuba bine mungu muntu ndetse arukuresa abase kuba yacumuka nk'akantu kari kuza kuresa hagera akargaho umuriro gutandikira abataka barakakwejumberamu kandi na n'amashanyarazi baragasharaho main switch so garugaho icyo kizubu cyaho Gashakwa Ben Muhozo muri Mitoma.